ngoba ngathi asikakafiki kuNkulunkulu uma singakatholi into. Uyavakala? Ngathi asikakafiki kuNkulunkulu uma singakatholi letinto. Kwangathi sifikile kuNkulunkulu uma kubonakala sithola letinto. uNkulunkulu akasinike lo moya. Akasifake lo moya ukuthi sifike kuye kwangathi sifike into lesikufunako. Lo ukuthi kufika noma kungafiki kithi akufanani. Sifana nabafana babafaka emlilweni before babafaka bababuthi uthi manje intiso shapha kungwe. Shikwamle shangweshe dami ibonisa kanhlilwa ufura laya. Labafana baphendula bathi noma uyasinzisa noma akasinzisi sine sidomkhonta njalo ngeke sakhonta nabanye boNkulunkulu. Angeke kwasidiveta sibone lokunye kungqono kunaye. Labafana baphendula neso. Uma base umsho ukuthi lo uNkulunkulu ontosinzisa hey noma uyasinzisa noma ngamama gaba kufanele ukukhulunywe ngithi noma siyaphumelela noma siphumeleli kahle kahle lesikufunako sikutholile uNkulunkulu. Lo lokunye kuyibhasela you know Jesu ufike way conclude lento. Uma fika Jesu akhuluma ngaNkulunkulu uthi kubantu lababitako uthi funani umbuso waNkulunkulu nokulunga kwawo kuqala. Ngamanye amagama ifocus yethu ayibese kutheni sifunana nalombuso waNkulunkulu etimpilweni tethu. Kwangasibeka bobona labantu laba bekakhuluma nabo. Bebabantu labafuna ama miracles. Bebabantu labafuna tinfo liphathwa ngetandla. Jesu wafika waletha isermon asifunani umbuso waNkulunkulu uqala nokulunga kwawo. So ndendo lokunye anisana ukufuna kutawulandzela. Sometimes letinye tinfo atilandzeli ngoba sifuna tona. Kanti asikabitelwa ukuthi sitawufuna. Sibitelwa ukuthi sitawufuna uNkulunkulu. Sesilibela asaqhubeka ufuna uNkulunkulu. Sesifuna letinto. Uve nje imithandazo sendanga lomnye nalomnye ngambekela i-tape record emthandazweni wakho basisho ngundleni bayakhona. Ngwathola ukuthi naloko ukuthi athi Nkosi I seek your face, I want you in my life. Akekho. Kunalomkhalelako ngosintaze enhlupheka kuze kube yini. Akakhaleli uNkulunkulu athi vet phela asikakafiki elizingeni laNkulunkulu simva khona. Hamba nathi njenga Inoko eBhayibhelini. IBhayibheli lithi Inoko hamba naNkulunkulu. uNkulunkulu wasa decide ukuthi angafa gqwatshe. Kusho ukuthi his presence empilweni Inoko bekahamba naNkulunkulu. Sina sikakafiki lezinga lelo manje simkhalela ngala kuletinye tinto. Asimkhaleli kulokuthi simthole. Umhlaba ubone uNkulunkulu kithi. Ebantu baphenduke kithi. Siwente umsebenzi wakhe uNkulunkulu completely. Simtholile yena. Nkosi yami. We need that you know that level bazalwane. That level. Yokuthi noma ngabe uNkulunkulu siyakuvusa uve ukuthi uNkulunkulu uvuke. Noma uhamba lendlela akhuluma nawe ngala uya khona ube nalobudlelwana relationship khulumisana naNkulunkulu asikafiki kule level mara asiceli lokho thina. Sicela ukuthi sikhomkhulu yasekwarini Nkosi yami nawu ungolihlekisa ibalala siniko right kangaka. Lapha ekhonweni uyathandaza umuntu akamfundi uNkulunkulu ufuna letinto. Kanzi iBhayibheli isifundzisile ukuthi letinto titawulandzela after sithole uNkulunkulu nalokulunga umbuso wakhe nalokulunga kwakhe. Lo mbuso wakhe ubekithi nalokulunga kwakhe his word. Kube kithi siphile sihambe lelivi lakhe. Kubonakala uNkulunkulu lakithi asikakafiki kule level leyo manje sibhizi sifuna letinye izinto leti tokwenza ukuthi masitholile silahleke lo uNkulunkulu. Ngithi mina sifunzo sethu namhlanje hambi lo ukuthi asihambeni sokukhipha lo le fig tree sikhiphe asathina namhlanje asikabukele fig tree umsebenzi njalo konke lokhu hambi sungarikona. I will glorify you, Lord. You are my God. You are my Father. I rejoice before you. I'm happy about. Sibe ngilabandabo. Sitshele uNkulunkulu ukuthi Nkosi kahle since sisathola wena inhliziyo yami yakulangazelela usuku ngosuku ukuthi uthi vete sifana naApostle Paul. Apostle Paul wabhala nje verse athi I know
to know Christ, to know Jesus and the power of resurrection. Ungena nje sewusindisiwe Paul ubanjwe nguJesu sewusebenza uthi mara ngifuna kumathi Jesu akakafinyeleli